All Jantia Master Roll Workers and Labour Union AJMRWLU hakakat nriutari ukala lingkot arja arpusan kalaber ngamban yaki dakabating lara ka sarkar jala kampai din ban pinbet pinbang yaki rai thamai yaka floor basic rates of minimum wages haka jala namar haka jingsngau ka union hi ka long ka bam ya hapsho hapayu nujor baga jingkiu dor ki mar ki mata ka union ka dawa baga jingpan bet kadai ban orlang hapo shiposngi bat benrap baga revised floor basic rate bala menjor da ka jayalang kanhon menteri ha ka shipotari ukala lingkat araja arpusan ka kedau bagi unskilled workers lapen kiu na ka sauspa khat khandai tingka sya ka sanspa arpusan tingka ki semi skilled workers pan na ka sauspa nyopusar tingka sya ka sanspa nropusan tingka ki skilled workers na ka sanspa lipo tingka sya ka nrospa santingka bat yaki highly skilled workers na ka sanspa punru tingka syaka hendrus pa 100% tingka. Kejingpen keu Bible la haki highly skilled workers ka long ka baret palat bat kam long ka bayaham la ong uba KL Pariat unong ai bot ka union. Yang kejomi ki All Jantia Master Workers Labour Union. Ega sen jom ki nam tribal las ni bat government bat kumjoro ki bagi nam tribal la bat la Meghalaya. Ki la tribal ba banta ka lombar men jom ki nam tribal master ne ki le minimum wages. Iba hakine ki bulan Disember na ship pelong ya kecil ki na ban karpan ya ka sarkar jela makan penkeu ne ban pentrai kam ya ka minimum wages act ji de ban penkeu ne ban spet ya ka basic floor rate ka ba ang hasil sansna ka sarkar jela ne ki jela ki kuda India ki de ban penkeu ya ka no, you can only jump in train master okay wages. The you can not only katuka jinga ki ka jomi government of Meghalaya kila kula man train kam na you can ka daily minimum wages ne ka wages to ki khot ka the basic floor rate. The hade nam to ngirayo ya ka jitho ka government of Meghalaya abis January jong lusna dalam kabinet kini karai ban penkir ya kini ka basic floor rate te halor kini dengan jongi ko ki non tribal la ki master badan ko jalan Meghalaya bat ki wengi non tribal asni ni pat ya kini ka kompukir jong government hakabai ki le ipdian pagapla trikam wala khaksan banai ka trikam hero dan reh kajingi dai bat kilo remote ke government of Meghalaya dan cabinet ki approve ke pengkendet yang ia kata-kata nomor ba kajipun ki dor kalau long dakhampo kalau khampo aku ikelian ba kidan ki south ki kategori kerta ki ba kinun tribal la ki dan jila Meghalaya kidan ki unskilled workers semi skilled workers skilled worker ba highly skilled workers hakini kidor belasmi kerkieu haja haki kategori kerdan badan te uning sunam ke government ke pengkieu tan sispa meritung ka ye ki unskill kebaan pan ye semi skill kalau kandai kuitan ka ke skill workers kele nyepusan ka but ki highly skill workers kele tan san kandai tan ka kini kita kelong kaba nagota sansna te halwa kini kiyo dari compare ya kadi kaba ka last ko hado ki ya le strict October araja ka phara te hagane khatsan banai ka la chantrai kam te effective kaban pantrai kam ya kini ko order katkum gani ka kalong ba kan effect ndu ka strict October araja ka mana do aja kakpa do sikop do ba aja la ba nonsense nya right ikantik ba benta pa hagani ko order jo ka government approve baka ni kan trikam kan skip January aja approve to kami ka tinggali hangi baro ini khatsan banai you know convention no mano ban yo no ini habaga an kara theo para convention baka strict October aja approve kali belum efek mensansna dan kata ini kan luar kan ini ila air le kendom taras ini ya
Dr. Vijay, Commission Secretary of Finance, the IGT Thought Show Conrad Samar, the Chief Minister, bagi lakal sa ginam palian bagi mohon dikini. Halor kini negalem jamu Commissioner Secretary Dr. Vijay, la patay lagi ba yakani kador kiraya pai da bisar nambaro ijalah wa India. Nagada ban berkil kiwai pa ijalah ka ba ijalah kiwai na nama ijalah ke hanya ada di barat. Nalaran tarak ka ba mulai ka ba yuspa ka ba. Tahun ini ada ke ijalah ke ba. Dapat bekam jami nong tray berlaro leban aikat kum kata nakam. Mereka kambat ni tray kum kinong tray masuk for department. Nado nasuro hado for office. Nadam nan kinong tray berlar e masteron bon ifai bon sulok ini ifai. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya